funkcionira. Neko me je pitao da li u šerijatskoj državi, koja funkcionira po islamskom pravu, da li postoji porez? Ako pratimo iskustvo najpravednije države, medinske države, a onda ne samo medinske koja je bila u osnutku, u začetku, koja je bila država grad, nego kasnije i te države koja je izašla na kineske granice i na Atlantik i doživjela taj procvat socioekonomski za vrijeme Omer ibn Abdelaziza, svega par desetina godina iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ali zašto pominjem njega? Pominjem njega jer se navodi kao njegova vladavina kao primjer socijalno-ekonomskog blagostanja. Blagostanja u kome znači nije bilo onih koji će primiti zekijat. Nije bilo siromašnih. Dakle, to je poenta. Da li se tada plaćao neki drugi porez osim zekijata? Ne, nije. I vidite, molim vas, znači u pravednoj državi, sada govorim o pravednom sistemu i pravednoj državi, dovoljno je da se izdvaja samo 2,5%. Naravno, kroz povijest muslimanske države su imale razne iskustva. Imate recimo Osmansku državu koja je uzimala 10%. To je duplo manje nego danas što uzimaju kroz porez savremene države. Jer se to kreće od 18 do 20 i preko 20%. PDV i drugi oblici oporezivanja. Dakle, vi ste jednu državu koja je vladala od 14. do 19. vijeka, ona je uzimala 10%. Duplo manje nego sada savremene demokratske razvijene države koje uzimaju od naroda. A ona je uzimala 10% zato što je bila osvajačka, ratnička država, imperija. I koja je zapravo svu svoju strategiju razvoja bazirala na ratnim osvajanjem. Znači, država koja bi htjela biti pravedna i koja nije prije svega vojna hunta, može da ostvari blagostanje sa samo 2,5% i da servisira cjelokupni aparat u državi i da ne bude siromašni. E sada, zašto mi danas imamo ovo? Imamo stanje koje imamo. Imamo, dakle, navodno najnapredniju nauku koja se zove ekonomija, naučnu disciplinu, najveće eksperte, najveće poznavalaca ekonomije, svaka država, ministarstvo financija, ministarstvo privrede, eksperti agencije, milion nekakvih stručnjaka, a siromašni sve više, gladni sve više, dakle ugroženi sve više, ljudi masovno jedva preživljavaju. Da li je to normalno? Pa nije normalno. Gdje je problem? Problem su dvije vrste lopovluka ili nekoliko vrsta lopovluka. Prvi i osnovni, dakle, bogataši ne daju porez. Kada bi bogataši dali porez, koji god, a pogotovo i velike poreze, sada ovi porezi što su 20%, zamislite samo kad bi milijarderi dali porez. A ne trebaju nam njihove humanitarne organizacije. Jer kad bi oni dali porez, samo milijarderi kad bi dali porez, ne bi bilo siromašnih, ne u tim zemljama gdje oni žive, nego nigdje u svijetu. Šta se dešava? Po principu korupcije, koja nije poštedila ni jednu zemlju u svijetu, samo je razlika između razvijenih zemalja u kojima je korupcija manje vidljiva i nerazvijenih zemalja u kojima je korupcija veoma vidljiva. U razvijenim zemljama glavna korupcija i glavni lopovluk je kod multimilijardera i multimilionera. I oni ne plaćaju porez ili izbjegavaju plaćanje poreza. Ili izbjegavaju veći dio plaćanja poreza. A onda im trebaju humanitarne organizacije i fondacije da se pokažu kao dobrotvori. Ne mogu krokodili biti dobrotvori. Ne može se biti dobrotvor od ukradenog novca. Od opljačkanog novca. Ne može. To je suština čitave